vale? Pois veña, vamos a empezar a postura de pé e facemos os exercicios de respiración. Como sempre, alineamos os pés. Primeiro separámonos a anchura das nosas caderas e ombros, vale? Alineámonos dereitos, vale? Que apunten a mesma dirección. Pernas estiradas, barrigiña un pouquiño para dentro, vale? A espaldiña recta, brazos sueltos, hombros abaixo. Retrocedemos un pouquiño os brazos, abrimos algo o peito e alargamos o cuello, pero non alargamos o cuello por adiante, vale? Por atrás, como se tiráramos un pouquiño do noso cuello por atrás, esa sensación de que nos están tirando un pouco do cuello, que o estamos alargando, pero por atrás, vale? E miramos simplemente de frente, para coller aire polo nariz, abrir ben esas costillas, hinchar ben o peito, como sempre, e soltar o aire despaciño pola boca, que nos leve tempo soltar o aire. Volvemos a coller aire polo nariz e soltamos despaciño o aire pola boca, que nos leve tempo. Hasta vaciar completamente todo o aire. Non facemos respiracións moi forzadas. Collemos aire polo nariz, que fluya, que entre o aire despaciño e soltamos despaciño o aire pola boca. Collemos de novo aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e soltamos despaciño o aire pola boca, canalizando, cerrando un pouquiño a boca para que non nos salga o aire de repente, vale? Que nos leve algo de tempo, porque é o que temos, o tempo que nos vai facer falta. Volvemos a coller aire e soltamos despaciño o aire pola boca, o tempo que nos vai facer falta para despois facer o exercicio que toque. Para iso temos que ter algo de tempo. Collemos aire polo nariz e soltamos o aire despaciño pola boca. Repetímoslo 2 veces máis, simplemente collemos aire e soltamos. Polo nariz collemos, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e soltamos o aire despaciño pola boca. Que nos leve tempo. E facémola, repetimos, unha vez máis. Collemos aire e soltamos despaciño pola boca. Vale? E agora vamos a empezar a activar a musculatura da barriga en 3 fases, de 3 maneiras distintas. Primeiro unha, despois outra, despois a última e, finalmente, as 3 ao mesmo tempo. Collemos aire polo nariz, corrigindo sempre a mesma postura tal como a tiñamos. Apretamos fuerte a barriga para dentro, mantémola apretada fuerte, soltamos o aire despaciño pola boca. Mantendo a barriga para dentro. Pero cando collamos aire, relajamos a musculatura da barriga, collemos aire polo nariz, apretamos a barriga para dentro, mantémola apretada e soltamos o aire despaciño pola boca. Relajamos, collemos aire, metemos a barriga fuerte para dentro, mantémola apretada, soltamos o aire despaciño pola boca. Relajamos a musculatura da barriga para coller aire e ao soltar, antes de soltar, xa temos que ter a barriga para dentro apretada e soltar o aire despaciño pola boca. Relajamos, repetímola 2 veces máis. Collemos aire, barriga fuerte para dentro, mantémola apretada e soltamos o aire despaciño, que a barrigiña ven hacia a espalda, co ombligo a espalda. Relajamos e facemos a última. Collemos aire, barrigiña, e soltamos o aire despaciño, que a barriga apretada. Vale? Olvidámonos de meter de momento a barriga para dentro. Agora activamos outra parte da nosa core, da nosa barrigiña, vale? Simulando que estamos no baño facendo unha ligeira fosa, empujamos e activamos unha musculatura profunda, vale? Pois ben,
empujamos simulando que estamos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos tensa esa musculatura non moi apretada tampouco e soltamos o aire despasiño pola boca. Relajamos esa musculatura para coller aire, empujamos, mantemos apretado e soltamos despasiño o aire pola boca. Relajamos, de novo collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, mantemos apretado, aguantamos e soltamos despasiño o aire pola boca. Relajamos esa musculatura para coller aire de novo, abrir ben esas costillas, mantemos apretado, aguantamos e soltamos despasiño o aire. Vamos a facer a última, unha vez máis, collemos aire, mantendo sempre a postura, sin de facer a postura. Empujamos, mantemos, apretado, tenso esa musculatura e soltamos o aire despacito. Vale, primeiro, ombligo espalda, apartamos. Segundo, barriga para dentro, de momento apartamos, despois facemos todo xunto. Musculatura pélvica, vale? Simulando que estamos cortando a jana de no baño, apretamos tamén glúteos, contraemos o pélvico. ¿Vale? Eso que vamos a practicar ahora. Para eso, primeiro corregimos postura. Pés, rodillas, barrigiña, brazos, hombros, cuello ben dereitiño. E collemos aire polo nariz. Cortamos a jana de ir ao baño, apretamos aí, apretamos tamén algo glúteos, cerramos fuerte e soltamos o aire despasiño pola boca, mantendo tensa esa musculatura. Cando toque soltar aire, relajamos. Collemos aire, apretamos, mantemos e soltamos o aire despasiño pola boca. Relajamos, collemos aire, cortamos a jana do baño, apretamos glúteos, mantemos, cerramos esa musculatura e soltamos o aire, como sempre, despasiño pola boca. Que nos leve tempo soltar aire, porque vamos a relajar todo, vamos coller aire de novo, abrir ben esas costillas, hinchar ben os pulmóns e vamos a contraer, apretar, aguantar e soltar aire ca musculatura tensa, apretada, contraída, vale? Soltamos. Relajamos, volvemos a coller aire, contraemos e soltamos o aire despasiño e vamos a repetir 2 veces máis, vale? Collemos aire de novo, cortamos a jana de ir ao baño, apretamos glúteos, mantemos apretado, fuerte e soltamos o aire despasiño. Relajamos e última, collemos aire, apretamos e soltamos. E agora, cando toca o momento de facelo todo ao mesmo tempo, vale? E acabamos con eso o bloque de respiración. Collemos aire polo nariz e ao mesmo tempo que metemos a barriga, mantémola, empujamos, aguantamos, contraemos, activamos músculos pélvicos, glúteos, apretamos toda a musculatura e soltamos. Cas tres que vimos practicando antes. Relajamos todo, collemos aire que viñamos practicando antes por separado, agora facémoslo todo ao mesmo tempo. Apretamos todo e soltamos o aire despacito pola boca. Relajamos todo. Collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, apretamos todo fuerte, e digo todo, a meter a barriga, empujar contra el suelo pélvico, glúteos, apretar todo, todo cinturón abdominal, como si nos apretaran aquí un cinturón grande, que nos recubrira todo o noso tronco, e soltamos, vale? Facémoslo, dixamos logo 2 veces máis, collemos aire, apretamos todo fuerte e soltamos. Aire, despacito. Relajamos, facemos a última e na seguinte seguimos respirando da mesma maneira, pero xa con ejercicios de mobilidade tamén e de forza de estiramiento, contraemos todo e sobre todo movimentos lentos
e suaves, porque temos que sincronizarlo co movimento da respiración. Collemos aire, como sempre, polo nariz, subimos brazos, unha man mira a outra ben arriba, apretamos todo fuerte, giramos palmas, abrimos peito, estiramos o cuello con a nosa propia forza por atrás, con toda a musculatura abdominal ben contraída, soltamos aire, chegamos ca man ao muslo e acabamos de soltar todo o aire. Collemos aire, subimos brazos e acabamos de coller aire. Apretamos todo fuerte, giramos palmas que miran o muslo, brazos estirados, peito aberto, ombros atrás e abaixo con toda a musculatura contraída e tirando o cuello largo por atrás, como se lo estiraran permanente de 2. Relajamos toda a musculatura para coller aire, apretamos todo fuerte, giramos palmas, con todo ben contraído, estiramos cuello, soltamos aire, baixamos brazos. Collemos aire, subimos brazos, apretamos todo fuerte, giramos palmas, abrimos peito, estiramos fuerte o cuello por atrás, con todo ben contraído, baixamos. Volvemos a coller aire, subimos brazos, apretamos, giramos palmas, abrimos peito, estiramos fuerte o cuello con a nosa propia forza e deixamos, vale? E repetímoslo 2 máis. Collemos, apretamos, soltamos, relajamos a musculatura, collemos aire de novo, apretamos, giramos e soltamos. Cuello ben estirado, musculatura ben contraída, vale? Doblamos un pouco as rodillas, barrigiña, hombros, brazos, cuello, a nosa columna, vértebra a vértebra, soltando aire, baixamos, aí abaixo, volvemos a coller aire e subimos, doblamos eso. Veña, collemos aire, apretamos a barrigiña fuerte para dentro, baixamos cuello, hombros, brazos sueltos, quitamos la tensión de brazos, cuello, espalda. Veña, deixámonos colocar aí abaixo, pés dereitos, e desde aí collemos aire, ca barrigiña ben apretada, ca rodillas algo dobladas, subimos, vértebra a vértebra, ca barrigiña ben apretada, brazo no seu sitio, espalda, cuello ben estirado, desde aí collemos aire, e baixamos primeiro o cuello, hombros, miramos o ombligo e abaixo. E desde aí collemos, ca barrigiña apretada, subimos. Peito, barrigiña, cuello ben estirado, veña. Collemos aire, apretamos a barrigiña, acordarse que somos unha corredera, unha cramallera que se baixa vértebra a vértebra, que se está abrindo, parte a parte, abaixo. E collemos aire, apretamos ca barrigiña ben para dentro, vamos colocar as nosas vértebras unha de lado encima da outra, hombros, e por último, cuello ben estirado. De novo, collemos aire, apretamos, peito aberto, barrigiña para dentro, cuello abajo, descolgámoslo, adelantamos hombros, descolgamos brazos, barbilla apunta ao esternón, apoiado no esternón, miramos o ombligo e baixamos. E desde aí collemos, barrigiña para dentro e subimos. Peito, barrigiña, brazos e cuello. E repetímoslo 2 veces máis. Collemos aire, barrigiña apretada, baixamos cuello, hombros e abaixo. E desde aí collemos, barriga apretada, arriba, subimos. Brazos, peito, barriga e por último cuello largo. Repetimos a última, vale? Barrigiña apretada, baixamos cuello, hombros e abaixo. E desde aí collemos e arriba, vértebra a vértebra, quitamos a tensión de espalda, hombros, brazos. Chegamos arriba e estiramos pernas, vale? Doblamos un poquinho as rodillas, espaldinha recta, barrigiña apretada, peito aberto, cuello estirado, miramos de frente, brazos separados, anchura dos nosos hombros, cuello largo, palmas hacia arriba, rodillas algo dobladas, pesa, rodillas mirando de frente, Vamos ao seu lado collendo aire,
devolvendo o tronco, brazos ao cuello ao seu sitio, soltamos aí. Vale? Vamos así ao outro lado. Movimientos despacios. Despacio. Collemos, apretamos toda a musculatura e soltamos. Aire, despacio. Collemos aire, vamos así un ladinho, apretamos e ao soltar devolvemos tronco, cuello. Miramos de frente que as rodillas algo do brazo, dobladas e brazos. Vamos hacia el outro lado. Apretamos. Soltamos. Vamos a un lado, collendo aire, e ao soltar, ao medio. Unha por cada lado máis, unha por un lado. Apretamos. Soltamos. Última. Apretamos. Soltamos. Descansamos esos brazos que nos pesan e estiramos pernas. Corregimos postura. E desde aí, collemos aí, contraemos toda a musculatura, apoyamos a perna firme ao suelo, subimos rodilla, brazos, peito aberto, barriga ben apertada, cuello estirado, empeina hacia abaixo. Collemos aire, baixamos perna e brazos, corregimos postura. E ao soltar, apretamos todo fuerte, empezamos a soltar aire, subimos rodilla, brazos, perna hacia fora, punteira hacia abaixo, cuello estirado, mantemos todo apretado, aí aguantamos, vale? Baixamos despaciño, collendo aire, apretamos e soltamos, vale? Aí intentamos, peito aberto, brazos ao sitio, cuello estirado, rodilla, perna, vale? Unha figura o máis alineada que podamos, vale? Se temos un espello para mirarnos, mellor, Pero aquí non teño, podo ter algún fallo de inclinación ou de desalineamiento, pero, como lle queredes chamar, pero, vale? Se vos podedes ter un espello e mirarnos, mellor, Podo caer un poquinho hacia atrás, un poquinho hacia adiante, esta perniña que me ven, como non, vale? Non tiño onde mirar, collemos aire, apretamos fuerte. O ideal é ter un espello. Arriba. Peito aberto, barriga apretada. Cuello ben estirado, mantémonos ben dereitos. Collemos aire, baixamos pernas a brazos, apretamos todo fuerte. A medida que soltamos aire, subimos rodilla, pernas hacia fora, brazos, punteira hacia baixo, vale? Cuello estirado, todo ben contraído. Veña, e repetímoslo 2 veces máis. Unha por un lado. Collo aire, apreto e vamos por outro, vale? Descanso. Corrijo postura, adiante da colchoneta, pés dereitos, pernas estiradas, barriguilla, espalda, a pelvis que me veña para adiante, esos osillos para adiante, que me provoque moito arqueo, vale? Aí, corrigímola. Brazos, hombros e cuello. Collo aire, apreto muslos e ao soltar, sento un poquinho, fago unha sentadilla, peito aberto, musculatura contraída, cuello estirado e alineado ca espalda, brazos a altura dos ombros, vale? Solamente collo aire, métome dereito, corrijo postura, apreto toda a musculatura, apreto muslos, freno e solto e baixo. 2, collo aire, apreto e vamos. 3, collo aire, corrijo postura, contraio, vou hacia atrás, largo hacia atrás, como se quixera tocar aí atrás algo, vale? Solto. Collo aire, e bom, e solto. Collo, contraio toda a musculatura, solto, collo aire e repito 2 máis, veña, 1, collo, fago a última, preto, e solto, subo,
alineo, pernas, retraso unha, por un lado a colchoneta e outro por outro, pés apuntando na mesma dirección, o mismo mueble, a mesma parede, a mesma porta, Corrijo a miña postura de espalda, barrigiña, hombros, cuello e, por último, brazos. Collo aire, apreto todo e ao soltar, aire, baixo rodilla, subo brazos. Collo aire e vamos. 2, collo aire, apreto todo, rodilla reta hacia abaixo, brazos hacia arriba. 3, peito aberto, tronco dentro, verga apretada, cuello estirado, ao contrario todo, e vamos. 4, vamos 2 más, preto. 5, última. Y 6, collo, paso, vou polo outro lado, corrijo, postura de pé dereito, paso grande atrás, vale? Por os dous lados, por un lado colchoneta, outro apuntando, mete a barrigiña, pelvis, que non me vaya para diante nin a cadera, non arqueo a espalda, corrijo, porque baixo ca perna reta ao suelo, tronco, espalda e cuello e brazos. Collo aire, apreto, solto, arriba. Collo aire, contrae a musculatura barriga, empujo, suelo pélvico, todo, acordarse, e vamos 2, collo aire, apreto, e vamos 3, apreto, candela. 4, prepárate, 2 más, preto, 5, última, preto, y 6. Paso adiante, e fago a última de pé, e meto despois a cuadrupede, vale? Doblo rodillas, un peliño, apreto barrigiña, tronco, barriga, brazos, vale? Cuello, e desde aí que as rodillas son dobladas, ahora non baixo vértebra de vértebra, ahora collo aire, e ao soltar meto a espaldinha recta, cos brasillos suelto, peito aberto, collo estirado, vale? Estiro un pouquinho as pernas para atrás, pés alineados, peito aberto, barriga, brazos, hombros arriba, desde aí collo aire, apreto, e ao soltar subo en bloque, e a medida que meto o tronco recto, baixo con os brazos sueltos ao seu sitio, vale? Cuello estirado, rodillas algo dobladas. Collo aire, apreto fuerte, tronco, espalda, vale? Non deixo ver os ombros e fago cousas raras. Corrijo a postura, vale? Estiro ben o cuello, espalda recta, barrigiña ben apretada, rodillas algo dobladas, desde aí collo aire, apreto, e arriba. Veña, collo aire, e ao soltar, vamos. Aí, collo aire, apreto, e subo en bloque, vale? E os brazos ao seu sitio. Volvo a coller aire e a medida, teño un poquinho, solo un poquinho as rodillas dobladas, vale? Baixo, 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 peito, 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 cuello, 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 vale? Cuello estirado. Preto, arriba. Fago a última, volvo a coller aire, e ao soltar, vamos, preto, e arriba. Estiro pernas e vou a cuadrupedia, veña, cambio. Métome a cuadrupedia, vale? Vamos. Rodilla a rodilla, brazo a brazo. Brazos a altura dos meus hombros, rodillas separadas, anchura dos meus hombros, pés alineados, a miña espaldinha recta, vale? Cuello estirado, brazos estirados, e desde aí collo aire, apreto fuerte a barriga, brazo dereito adiante fuerte, perna esquerda fuerte atrás, veña. Aí, mantéñome, aguanto, brazo ben estirado, collo aire e baixo. E ao
ao soltar, vamos, non abras hacia fora, aí. Esta perna un poquinho máis para aquí, aí. Collo aire, levo rodilla a rodilla. E ao soltar, barriguilla apretada, espalda recta, cuello que non se me descolge, manteño, aguanto, aí un poquinho, collo aire, e separo un poquinho as rodillas, E ao soltar, veña, aí fuerte, veña, glúteo, perna, espalda, hombro, brazo, e cuello, aguanto, Collo aire, baixo perna, non sopar tanto, aí, as pés alineados, vale? E desde aí collo, e vamos, fuerte, veña, que levantar un poquinho máis o brazo, aí, collo, e vamos, non marchamos, pasase aos lados, aguantámonos, aí, moi ben, un glúteo ben apertado, collo aire, e veña, vamos, moi ben, aguanto, collo, hai que levantar ese brazo fuerte adiante, altura do meu ombro, veña, arriba, aí, eso millor, veña, collo, e fago dos máis, veña, unha por un lado, eso é ben estirado, collo, última, veña, fuerte, fuerte, arriba, aí, vale, descanso, corrijo, e desde aí, collo aire, e ao soltar, meto chepa, aí, enrosco a pelvis, aguanto un poquinho, vale, estiro ben esa espalda, pero agora volvo a coller aire e fago a postura de atrás adiante, levo a pelvis hacia atrás, soltando aire, arqueo a espalda, e por último levanto o cuello, non doblo codos, non xunto rodillas, acórdome, un poquinho a rodilla para atrás, casi nada, e a rodilla debaixo da miña cadera, desde o collo, baixo o cuello, meto chepa, e aguanto. E desde aí collo, pelvis hacia adiante, bascula, arqueo e arriba, vale? E desde aí collo, baixo o cuello, ombro, e aguanto que a barriguinha ben apretada, aí arriba, como se me tiraran dele. E desde aí collo, atrás, pouquinho a pouco, aí. Veña, fago varias máis desta, movo ben esa columna, quito a tensión. Veña, arqueo, abro e arriba, moi ben. Cuidado non separar moito as rodillas, vai seguir facendo, non separar moito os brazos, non caer para diante nin caer para atrás. E veña, vamos, aí. E facemos agora dúas veces máis, collo aire e ao soltar, cuello, ombro, chepa, arriba, collo e vamos, atrás. Última. Veña, última, moi ben. Aí arqueo e para empezar, postura neutra, espalda neutra, aí postura de principio, vale? Séntome ben atrás, póñome ben, adelanto ben os braciños, abro o peito, estiro, non doblo codos, e a frente que non me vai a colchoneta, levanto-a e estiro o cuello fuerte por atrás, meto as orellas xusto no medio dos meus brazos, veña, separo un poquinho o brazo, aí, estiro, aguanto un poquinho, séntome ben atrás, abro o peito, intento dar un pasillo máis con os meus dediños, un poquinho máis, e por último, estiro o cuello un peliño máis, por atrás, aí. Aguanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale, arriba. Seguimos noso cuadrupedio, despedimos a Candela por hoxe. Gracias, Candela. E desde aí, collemos aire e ao soltar vamos de medio lado, vale? Aí. Que non nos caia o cuello, collemos aire e ao soltar despegamos perna, baixamos un pelillo o brazo, aí aguantamos. Collemos aire, baixamos perna, subimos brazo, palma de frente. E ao soltar vamos, 2, collemos
e ao soltar apretamos todo fuerte, 3, collemos aire, apretamos, 4, 2 más, apretamos fuerte, 5, última, apretamos, soltando aire, apretamos perna, aguantamos, y 6, collemos aire e ao soltar al medio. Y desde ahí vamos por otro lado soltando aire. Arriba. ¿Vale? Volvemos a coger aire. Y ao soltar, despejamos la perna, apretamos la peito abierto, aguantamos. Palmas que miran a nuestro muslo. Cogemos aire, baixamos perna, subimos brazo, que no nos cae o cuello, aguantámoslo como podamos. Apretamos fuerte a musculatura da barriga. 2. Apretamos fuerte a musculatura da barriga. 3, apretamos fuerte, 4, 2 más, 5, última, y 6. Collemos aire e ao soltar ao medio, ¿vale? Corregimos postura porque vamos a V invertida, collemos aire e ao soltar apoyamos los dedos, los pies, arriba, ven arriba esa pelvis, abrimos pecho, estiramos cuello, venga, desde ahí, cogemos aire, e ao soltar, arriba una perna, contamos, cogemos aire, e ao soltar, out, 2, cogemos, apretamos la oreja, abrimos pecho, estiramos cuello, 3, e vamos, 4, 2 más, 5, última, y 6. Rodilla al suelo, rodilla al suelo. Subimos. Corregimos postura, brazos adiante, collemos aire e ao soltar deixámonos caer atrás, aí abrimos, miramos ese brazo. Collemos aire, incorporámonos e ao soltar apretamos por el otro lado, 2, collemos, apretamos, 3, collemos, apretamos, 4, 2 más, 5, contraemos, soltando, 6, collemos, descansamos, ¿vale? Y desde ahí collemos aire y ao soltar, perna, ¿vale? Preparámonos, collemos y ao soltar, perna, peito aberto, barriguinha cortada, cuello estirado, collemos aire e ao soltar, apretamos barriguinha, arriba o perna, aguantamos, collemos e ao soltar, 2, e vamos, 3, e vamos a soltar, 4, 2 más, última, corregimos postura e baixamos despacito. Estirámonos, apoyámonos, ven a pelvis, estiramos pernas, estiramos bien brazos, abrimos peito, estiramos fuerte o cuello e apoyamos la frente. E desde aí collemos aire ao soltar, despejamos un pouquinho o brazo e a perna contraria, aguantamos, Collemos aire, baixamos perna e brazo e ao soltar polo outro lado. Collemos aire e ao soltar
Levantamos un peliño o brazo, levantamos, despejamos un pouquinho a perna. Ben estirado o brazo para diante, ben estirado a perna para atrás, E vamos. Acordarse que si non, como temos o cuello algo descolgado, a frente apoiada, podemos buscar un apoio dunha toalla aí debaixo da nosa frente para alinear o cuello con a nosa espalda, vale? E vamos por un lado, ben estirado ese brazo, vamos por o outro, pegamos ben a pelvis, apretamos barriga, apoiamos a parte baixa das costillas e a nosa frente, e vamos, apretamos por un lado, hacemos varias, soltamos, apretamos barriga, apoiamos ben a pelvis, por o outro, e vamos. Vamos a repetir 2 veces máis, vale? Unha por un lado e a outra polo outro. Vale, e desde aí collemos aire e ao soltar pernas as dúas e brazos os dous. Baixamos pernas e brazos collendo aire e ao soltar vamos 2. Acordarse o que deixamos no cuello, Podemos meter algo abaixo, E vamos 3. E vamos 4. E vamos 2 más 5. En la siguiente ahora vamos a levantar pernas, brazos, despejamos la frente un pouquiño e estiramos fuerte o cuello nos para atrás, vale? Collemos e a soltar arriba todo. 1, 2, 3, 4 y 5. Descansamos por completo, ¿vale? Vámonos a meter tumbados de medio lado. Unha perna arriba da outra, brazo arriba, cuello estirado, a orella, man diante, e desde aí collo aire e ao soltar arriba unha, a cuánta, non moi alta, collo aire baixo e ao soltar arriba despacito, non moi alta, pero sí moi fuerte, moi tensa, ben apretada, con musculatura da vergella ben contraída 2, collo aire, apreto fuerte, peito aberto, non me caen os ombros para diante, nin cabelo tampouco, mantéñome de medio lado, 2 más, e vamos, 4, última, e quedo arriba, porque de aí collo aire con toda a musculatura da vergella ben contraída, levo a perna diante, abaixo, sin apoiala atrás, e arriba. Volvo a coller aire, apreto musculatura, e vou así atrás en sentido contrario, abaixo adiante, e arriba 2, e repito 2 veces máis. Unha hacia para adiante, última, apreto, e atrás. Descanso, vale? Volvo boca abaixo. Subo un pouquinho e baixo e apóyome nos antebrazos. Codo debaixo do meu ombro. E codo debaixo do meu ombro, vale? Estiro os pés, apoio nos dediños dos pés, digo, estiro pernas, apreto o glúteo, apreto a barriga, collo aire e ao soltar arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos. Facemos un pequeno descanso e facémoslo outra vez, vale? Corregimos, collemos aire e ao soltar arriba. Aguantamos 1, 2, 3, 4,
non caer la espalda para diante, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí que descanso. Déixame caer hacia abaixo. Meto as miñas mans por fora da colchoneta, apoio o antebrazo escodo e as mans á altura da miña cara, das miñas orellas. Non a la diante nin abaixo de todo. Aí. Apoio ben a zona pélvica, abro o peito, estiro ben o cuello, apoio ben a frente e desde aí collo aire, apoio ben a pelvis, apreto moi ben a barriga e ao soltar aire despejo en bloque espalda e cuello un pouquiño e alargo o cuello fuerte por atrás. Manteño aí, vale? Collo aire e baixo en bloque. Ao mesmo tempo espalda e frente. E ao soltar apoio pelvis, apreto barriga, levanto, abro peito, codos apoyados arriba. E estiro o cuello que a miña propia forza, como se me tiraran del por detrás. 2, vale? Baixo. E ao soltar apoio, apreto barriga, levanto, estiro o cuello fuerte. 3. E vamos, apoyo. 4, estiro fuerte. 2 más, veña, 1, e na última, quedo arriba, estiro o cuello, apoio pelvis, zona pélvica, apreto barriga, e despejo antebrazos, codos e palmas. Collo aire, e ao soltar, abro ben o peito, subo ben as escápulas, levanto ben os brazos, os antebrazos, codos e palmas. Cuello estirado, barriga apretada. Collo aire e baixo os brazos, o antebrazo en dirección a colchoneta, a suelo, para non se me apoyar. E ao soltar, 2. Manteño o cuello estirado. Collo aire e vamos, abro o peito, escápulas abertas e cerro. 2. Collo, apreto. 3. E vamos. 4. 2 más, cuello estirado. 5, levanto antebrazos, última, y 6. E agora descanso brazos, espalda e frente. Vale? E vou polo lado que me quedaba. Túmome polo outro lado, veña. De medio lado. Aí. Brazos, orella, hombros, barrigiña, mano e cuello apoyado. E desde aí collo aire, apreto moi fuerte esa perna e solto aire arriba. 1, collo, apreto, peito aberto, contraio a musculatura, arriba. 2, e vamos, apreto. 3, e vamos, apreto. 4, e veña, 2 más, 5, e na siguiente quedo arriba, pero non moi alto, quedo aí arriba, apretada, non perdo postura, pero si collo aire e ao soltar, levo a perna hacia adiante, fago un giro hacia abaixo, sin apoyala hacia atrás, subíndoa e arriba. Volvo a coller aire, apreto barrigiña e vou hacia atrás, abajo, adelante e arriba. 2, apreto hacia adiante, abajo, atrás e arriba. 3, e fago a última, collo aire, apreto, e vamos atrás, abajo, adelante e arriba. Descanso. Vale? Veña, vou a incorpórome e métome boca arriba. Aí. Doblo rodillas, pés dereitiños, rodillas dobladas, vou hacia adiante, vou apoyando vértebra a vértebra, apoio ben a parte baixa da espalda, de aí xa me queda ben estable, ben apoyada, de aí non a movo. E ao resto, ombros, cuello estirado, pés dereitiños, rodillas ben dobladas, parte baixa da espalda importante ben apoyada, entrelazamos os dedos das mans, levamos detrás do cuello, cos codos ben abertos, collemos aire, barriga empujo, suelo pélvico, muslo, glúteos, levanto, abro codos, miro a rodilla, mantéñome e aguanto un
vacío, que a musculatura da barriga ben contraída, que a relajo por completo. Cada vez que collo aire, levo o cuello atrás. E ao soltar apreto, e vamos 2, codos ben abertos, levando un poquinho o cuello, que eu teño relajado nas miñas mans, miro as rodillas, vale? Pongo así atrás, apreto, e vou 3, apreto fuerte, arriba 4, e veño arriba, fajo 2 más, collo aire baixo, apreto todo, arriba, fajo a última, apreto e arriba, e aí quedo, porque desde aí vamos coller aire, esa postura de principio deste ejercicio, collo suspendido, relajado, miro as rodillas, e desde aí collo aire, e ao soltar vou así un lado, levanto un ombro, codo, dirección rodilla contraria, non levanto moi alto, manteño máis arriba, soltando aire, a musculatura ben contraída, collo aire, vou así atrás, miro as rodillas, codos ben abertos, e ao soltar apreto toda a musculatura, vou así ao outro lado levantando, ombro, escápula un pouquinho, e vou en dirección rodilla contraria, pero a parte baixa da espalda ben apoiada, levanto apartando un pouquinho, cuello relajado, vale? Collo aire, codos ben abertos, miro as rodillas, e ao soltar, hacia o outro lado, e vou, apreto, hacia o outro lado, e vou, apreto, hacia o outro lado, collo aire, miro as rodillas, codos ben abertos, fajo 2 veces máis, unha por un lado, vamos á última, apreto, por outro, vou atrás, palmas ao suelo, mans que se acercan aos glúteos, palmas que se miran, levántense brazos a ras de suelo, levántense cuello, mírase as rodillas, espalda ben apoiada, inclínome lateralmente, collendo aire, miro como a miña man esquerda, neste caso toco o meu tobillo esquerdo, apreto toda a musculatura, devolvo a postura de principio, miro me defendo as 2 rodillas, cos brazos ben suspendidos, collo aire, e fago miro por outro lado. Apreto, e solto 2, collo aire, apreto, 3, apreto, 4, 2 máis, unha por un lado, apreto, solto aire, 5, parte baixa da espalda ben apoiada, última, apreto, e 6. Devolvo brazos, e cuello. Vale, vou a parte baixa da espalda agora, subo, plano ben, abro peito, brazos, poño ben estable, corrijo, estiro ben o cuello, vale? E desde aí collo aire baixo perna, rodilla doblada, toco, collendo aire, apreto fuerte, subo lentamente, arriba, una, collo aire baixo a outra, toco, apreto fuerte, arriba despaciño 2, collo aire, levo, toco, apreto fuerte toda a musculatura, soltando aire despaciño, subo a perna moi despacio. Veña, collo aire baixo outra perna, toco, apreto, peito aberto, brazos firmes, collo ben estirado, arriba. Vou por un lado, apreto fuerte arriba, e fago 2 máis. Unha por un lado, última. Fago a mesma operación, pero ahora non vou baixar dos ao mesmo tempo, pero antes de baixar vou levantar, redondear, enroscar un pouquinho a pelvis, levantar un pouquinho as parte baixa da espalda, e por baixamos as vértebra a vértebra, apoiamos ben a espalda e baixamos o resto das pernas da seguinte maneira. Collo aire, veño un pouquinho hacia atrás, pero un pouquinho solo. E ao soltar apreto, apoio vértebra a vértebra a parte baixa, unha vez que a teño estable, baixo as 2 rodillas, un pouquinho nada máis, que non me provoque dolor, nin que se me intenten separar esas parte baixa da espalda. Collo aire, apreto, aguanto 2, peito aberto, brazos, collo estirado, e vamos, 3,
vou soltar con todo ben contraído, con apoyando, e abaixo despois un pouliño máis as rodillas dobladas, vale? E fago 2 veces máis. Una, última. E agora descanso unha perna. E descanso outra, porque desde aí collo aire, contraio toda a musculatura, e subo a pelvis, arriba esa cadera, pelvis arriba, peito aberto, mantéñome aí arriba. Collo aire baixo vértebra a vértebra, apoio esa espalda, parte a parte, e ao soltar apreto fuerte a musculatura, glúteos, soltando aire subo a pelvis, e o resto, vale? 2, collo aire baixo, apreto, e ao soltar arriba, e o resto, mantéñome arriba cuanto, vale? Adelanto hombros, collo aire baixo despacito, apoio a espalda totalmente por completo. E ao soltar contraio toda a musculatura fuerte, suelo pélvico, glúteos, sobre todo, manteño aí arriba, espalda firme, glúteos apretados, pernas fuertes, barriguinha ben contraída, brazos, hombros e collo ben estirado, relajo, apoio. E ao soltar, subo, collo aire, baixo vértebra a vértebra, e repito 2 veces máis, vale? Preto, arriba, última, preto, fuerte, e solto. Descanso. Estiro perna, collo aire, brazos atrás, e ao soltar apreto a vergiña, subo cuello, brazos, arriba, tronco, peito, vergiña, e desde aí collo aire, e vou vértebra a vértebra, vou baixando brazos e cuello. E ao soltar, apreto, subo brazos, cuello, aire, tronco, peito, barriga e cuello. Collo aire, e vou despaciño, plano, vértebra a vértebra atrás. E ao soltar, apreto, subo cuello e subo tamén parte a parte. Xogo arriba, adelanto brazos para corregir a postura, aire. Fago 2 máis, despaciño, e ao soltar, aire. Una, fago a última, apreto, subo cuello, brazos, arriba. Vale, e desde aí descanso. Doblo rodilla, vale, fago unha masajeña pola parte baixa da espalda, collo aire, e solto. Una, vale, collo aire, vou atrás, solto, adiante. Vale, non vou que a espalda reta, que levo, non rodo hacia atrás, teño que facer redonda, teño un tironcillo de pernas, vale, pero ahora vou coller aire hacia atrás, e ao soltar teño que meterme aí adiante, non apoio os dediños dos pés, abro o peito, apreto a barriga, estiro fuerte o cuello, vale? Redondeo, collo aire, solto, peito, barriguinha, tronco, cuello 2, vale? Peito, barriguinha, hombros, cuello 3, e vamos. 4, 2 más, ahí, 5, última, vale, descanso, cruzo pernas, séntome ben, abro peito, apreto barriga, estiro
tiraren permanentemente fuerza dele, vale? Cando digo estiro por atrás, non é estiro por diante, é por atrás, como se fixera e alargo o cuello, vale? Inclino máis adiante, abro o peito, apreto a barriga e deixamos que estiro o cuello, vale? Que a miña propia forza. Veña, collo aire, empezamos, e ao soltar, descanso. Collo aire, peito aberto, barrigiña apretada, tronco adiante, e cuello, estiro que a miña propia forza un pouquinho, vale? E descanso, vale? Así adiante. Collo aire, vou hacia adiante, abro o peito, ombro atrás, apreto moi forte a barriga, estiro o cuello para atrás un pouquinho, vale? Descanso. Redondeo, vale? Abro o peito, apreto a barriga, estiro fuerte o cuello. Vale, descanso. Apreto. E fago dúas mans, vale? Tronco, barrigiña, cuello. Una. Descanso. Última. E aguanto. Tronco, barrigiña, peito, cuello ben estirado. Vale. Cambio, me vou a cuadrupello, estiro ben esa espalda, desbloqueo ben esa columna, levántome, despídome e marcho. Sento, non sei a onde, pero sento-me ben, adelanto brazos, abro o peito, estiro. Sento-me ben, adelanto brazos, abro o peito, estiro. Sento-me ben, vale? Abro o peito, estiro ben o cuello, non levo codos a colchoneta ni a frente, vale? Porque desde aí collo aire e ao soltar vou hacia adiante metendo o chepa na parte máis alta, adelanto un pelillo os brazos, meto a pelvis, aquí a espalda, abro o peito e miro hacia arriba, estiro tamén esa barrigiña un poquinho por adiante e desbloqueo un poquinho esa columna, vale? Collo aire e ao soltar apreto a barriga e intento levar a espalda o máis recta posible e sempre para atrás. Collo aire e ao soltar, aí vou adiante, deixo-me caer, por último ombros, penúltimo ombros, último cuello arriba. Collo aire e ao soltar, atrás. E vou, e repito dúas veces máis, collo aire, preto barrigiña, una, solto, brazos aí firmes debaixo dos meus ombros e vamos á última. Vale, descanso, me toca a cuadrupedia de rodillas, vale? Vamos a deixar aquí e mañá acordarse que nos vemos á mesma hora, de 5 a 6, temos pilates, e recordovos que de 11 a 12 tendes aeróbico pola mañá con Alberto, vale? Pois sin máis, despedímonos, esperámoslos, espero que vos gustara, que os sea útil, que vos vaya ben, e que vexámonos mañá, vale? Pois veña, hasta mañana.